Me see politicians hand up 3%, 3, some 100 5% and never call heaven. Hey, 79% on the hell. Sir, what's in Ghana? Some say Ghana politicians 5% to pay. 5 crown here Komunya. Me see the whole Ghana, the whole nation Ghana. I politicians, no. And now come. Me na go musana. 5%. My brother, penny neka. Me say 5%. Never call heaven. And never call heaven. 95 na 95 no be call hell. Politicians no. Politicians. Okay. Me we am me didi be ma wo. Oh, Rollins obe call heaven and obe call hell. Rollins dear you answer Rollins the time na me ma hun ni djuma obe ye but me ti na tese. You hwa de what no, de what te ye no de be call heaven and de be call hell. Yanka o ma calendar o ma mo so. Okay. President Kufuor so te ase de wo hu ye. Aye. Heaven and hell. President Kufuor time no on say oye niema bebre. Oye yanka with the calendar me say ka calendar. Na Kufuor heaven and hell. Kufuor obekọ heaven because oye panyina otufo. Aye niema bebre me de me hunu bi. Professor Mills so so te ase ntia no so nka. One kwade waduru heaven awie. Professor Mills bisam se di ntra. Adinta. Professor Mills aye obi a man ni enim de oye owiase. Okay. Etina na me obi a me papa na sem in my heart. Editama owu ye no. Etina me medical report ma TV Joshua okọ tama no throat cancer. Yeti so throat cancer okọ TV Joshua church no. Na ye me ya na me di ya wo mu se. Ada na ka betu answer ya. Oh no. Okay. Bible say wade nyina ho kwa na nyina ne fata ye. Okay. We have a yade bi a doctor yade. Okay. Yade bi also ye betimi de helps asa. Okay. But no also hospital. Okọ ekofa Emmanuel water. Oba no se Amalankata. Me ho ato me report no se urade. Me kra so go gina na me hwe ni bi. Because say yade a na kokọ hospital ka papa no bi awuyi. Papa ne ka collapsing. Was say mo pot ye hwe Ghana ba bi asika we boy. Enti wo se Kufuor be kwa. Na Professor Mensah kwa help. Yes. Okay. John Mahama oba so we niema bebre. Oh, heavy and hell. To bo se me no before me ma heavy no. E wo se me kan ho asem kakra. Okay. Na me dia tato. We niema bebre. Me free say wono obo no homoden ye niema bebre a me mante promiser Professor Mills Mahama wo promise say bia me promise say me ye wi e wa abra wa anye na so what mo dia me cho no enti on no be kwa heaven say one promise me mente promise who promise ma de no wa anya wo be kwa hell because Bible say obi track tro no obi that you be mu ho aten enti who promise say na kwa mu sa me ma fo wi na se ma hu fo na just hell no e get na kalo na just the Hoffman and they say obi abekọ heaven omunyi obi abekọ heaven omunyi obi abekọ heaven say memeti akoma dan ana president ya nana his excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ye campaign no wa kan me ka asem me no kwade da ho anamaka ana obabu kan say obeboa ye to aba no mana ombe tomatoes factory Kofi Kwado Praku penso kwa so promise ye imia ye nana J ensa wona sha start ye me refi Kofi Kwado Praku tomato fare or space was fare Akumara tomato oh no I'm disappointed somebody me see make kwakubo nsam say somebody no te say kwa ohu e ho ye kwaye baby o mu see sign wo makoton kwa ma say kwa manfo sisi ayi wo honom e ho na MP no aye no filling station sisi ameka so filling station ni rest of ye MP no ono abuko ne sintim sa elia ho wo filling station ana ye papa current president his excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ombe campaign kama ombe no say se moto abanman ya enam se your friends NDC aban omo ba ye promises o me tomatoes factory amamo o man ntima anye o mo yesi o man ntina adia ye be ya amamo first tomatoes factory me nua nyamia no nukure ni me hu tomatoes factory ho fellow Ghanaians me hu enti se obi sam say ya watch bona wani so de obekọ brisam jem yes